Ene kandarathi aria mahetwo wira wa gutambia thitima ya raithi kuria aikari a kaunti ya Narok no hathara maratara thutha wa tabarire no gutharario kumana na uici wa cuma na uthukangia wa indo cia utambia wa thitima cia makiria ma ciringi mirioni 12 mwena wa Olkaria Naivasha kaunti ya Nakuru. Kurumirira uici uyu tabarire no ni yambite kurugama gukwene kandarathi makimenereria giko giki na kuga uici uyu wambiririe gutafanio mweri-ini wa kanana mwaka muhituku. Imetendeka kama wiki mbili, sio siku moja. Wameiba huko kwanza kwa shamba, wakaiba tena wakafika sasa karibu na nyumbani. Ndio tukasikia hii waya venye imegonga chini, sababu ni kitu mzito. Wakati wamekata hii chuma sasa. Muigana na Gideon Mulwa kuuma Kambuni ya China iria ihetwo kandarathi no matanyite gukorwo marikiriirie wira uyu wa thitima ya uraihu wa kilomita 63 mweri-ini wa ikumi no mwaka muhituku no matihotete gukinyaniria undu uyu. We reported everything to Suswa police station, and after all theft started again, and the reporting was done, and after the reporting was done, investigation was carried, and late now this project was to get completed since last year November. Uici uyu ukite mieri iri tu thutha wa mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta kugathika mukana wa kugiria wendia na uguri wa cuma nguru kurumirira uici wa cuma uria wakoretwo ugitwarithio na mbere na gucungiriria wanangi wa indo cia thirikari. Mulwa agikenerera ikinya ria president ria kugathika mukana uyu ni uritie muingi wa bururi kunyitanira na maafitha borithi niguo kuheana riboti ciegie ekwirwa aria mangikorwo mekuruhanitie na uici uyu niguo gutacukirio ikinya ihiu ria kiwatho. Despite of the locals who were arrested, there is a need to get the major rock business dealer. That is what we love to say. Tumekuwa kila mara tunakuja tunarudisha hizo cables, baada ya kurudisha hizo cables wanakuja wanaimba, tunarudisha wanakuja wanaimba. Agikira ndeto eno mukonde kugerera njira ya thimu OCPD wa mwena wa Ntulele Jared Marandi ni ugite ni maikitie ngono mwikuirwo mwe uri urikitie gukinyo igoti-ini na guthitangwo na mahitia ma uici wa indo ici. Handu-ini ha Kameme TV njitagwo Gathoni Wang'ang'a.